atamыздын сүрөтүн алып келдим. Согушка катышкан. Ушул кишинин аркасынан ушунчалык жакшы заманды көрүп атабыз. Я горжусь своим отцом. Негизи өзү танкист болгон экен. Анан апага последнее письмо жазыптыр. Ошо танкка менен эмеге бойго чыктык депчи. Анан ошондон келбей калды. Veteran degende de biz gömülüp geçsince. Veteran degende de olsun. Ben. Şu bedel kurulan zamanda son filerler olur. Ata babana da alıp geldi. Yani şu kan neden geldi bu zaman? Bu zaman yeter Allah. Tutulsun şu zaman. Batınlar olmayın. Allahu Ekber. Lağımға оқшаған ата-бабалардың қызматы менен ушинтип майрамдап жүрөбүз. Тынччылыкта ушундай асманыбыз ачык ушундай жашоодо жашап атабыз. Биз ыраазычылык билдиребиз ушу ата-бабаларга.